Dakle, da, istina, prošle godine, krajem godine dobili smo u portfolio i Mimakijeve mašine, Mimakijeve strojeve, a trenutačno i ovdje prikazujemo dvije konfiguracije. Jedna je DTF, TX 300 DTF konfiguracija i sublimacijska entry level mašina T100 3300. U portfoliju imamo sve ostale Mimakijeve konfiguracije koje su vezane na tekstil. Uz to dobili smo još, što smo vrlo sretni i zadovoljni, dobili smo i kater mašine koje ćemo prezentirati i prezentiramo ovdje na sajmu. DTF je izbacio prošle godine dvije vrste konfiguracija TX F150 i TX F300. Mi smo prošle godine, odnosno tokom ove godine pokazali TX 150 mašinu u Mađarskoj, a ovo je sad prvi put da na našem području, području prodaje prikazujemo mašinu TX F300 Olaka 75 koja je različita, u principu u svojoj konfiguraciji ima dvije glave. Jedna glava, Mimakijeve su oba dvije razumljivo glave, jedna glava je cmik, jedna glava je bijela. Mimaki u svojoj konfiguraciji ima općenito nju tjera, odnosno nju pokreće software koji se zove Raster Link, koji je inače već pokazan na masu drugih Mimakijevih konfiguracija, jako dobar i kvalitetan RIP. Pričamo o širini od 60 cm, s time da Mimakijeva platforma je širina 80 cm. Znači, ako postoji mogućnost i postoji repromaterijal koji je širi od 60 cm, može printati i na 80 cm. Tu dolazi sad do konfiguracijskog problema, jer u većini slučajeva šejkeri, odnosno tuneli koji služe za sušenje, su u maksimalnoj širini 60. Ali nadamo se da će biti i u nekakvoj budućnosti u širini 80, gdje će onda Mimaki doći do izražaja u punoj svojoj formi. I ovdje je prikazana konfiguracija, entry level konfiguracija, koja je, ajmo reći, najjeftinija, ali mi pretpostavljamo da je za naše tržište i najoptimalnije rješenje za nekoga ko kreće u sublimacijski tisak. Molim lijepo.